Kukwifuriza kugira wa kane mwiza. Ikinyamakuru AS mu gihugu cya Espagne kikaba kitwereka ko ikipe ya Madrid ifite byinshi cyane byo gukora muri iki gihe cy'imyaka 2. Hakaba arimo kureba kuri contract z'abasore bari burangize amasezerano mu myaka 2, harimo Rafael Varane, hakaza Carvajal, hakaza Marcelo, Benzema, Gareth Bale, Luka Modric ndetse na Sergio Ramos. Hanyuma harimo kureba abakinyi bamwe na bamwe bamaze gukura bakareba ko babasimbuza, harimo Luka Modric urumvikana hakarimo gusezera burundu mu myaka 2 iri imbere. Captain Sergio Ramos harimo kurekura Gareth Bale, harimo kurekura Karim Benzema, harimo kurekura Marcelo. Hanyuma ikinyamakuru kandi kikaba kivuga ko harimo intwaro 2 cyangwa se 3 bagomba kuba bongeramo mu gihe cy'imyaka 2 z'imbere, nazo bagomba gukora kuri attaque yabo birumvikana, bareba ko bazana Kylian Mbappe, Brot Haaland ndetse na Eduardo Camavinga baza gufasha Eden Hazard wenyine ari we mukinyi nibura imbere bizeye ikomeye kandi ufite security kugeza kuri ngo kubijyanye na contract. Mundo Deportivo ikaba itwereka ko Philippe Coutinho rwose ibiganiro abamuhagarariye bakomeje kugenda bagana n'amakipe menshi yo muri Premier League, akariyo direction ya mbere priorité number 1 kuri uyu mugabo. Akaba rero Newcastle iramushaka, hakaza ikipe ya Manchester United, Chelsea, Arsenal. Aya makipe yose yamaze kwerekana ko afite kwifuza uyu mugabo. Yamakuru Marca kikaba kigaruka kuri Gareth Bale, mu byukuri gisa nkaho no cyatangiye kumudefanda, bavuga ko rwose Gareth Bale ko atari urutare, kuko ngo iyo umubunzi ari mu kibuga rwose bimuca morale mu kibuga n'ibindi byose bitandukanye. Akareba asa nkaho batangiye kubuza rwose abafana kubuinga uyu mugabo Gareth Bale. Masa kandi kabigaruka kuri umusore Asamero, umusore ikipe ya Barcelona, akaba akomeje kwifuza n'ikipe ya Juventus kuza muri deal ya Miralem Pjanic, kugeza ko ngo bitarakunda kubera ko Asamero ataremereye deal. Ariko icyo nakubwira nuko uyu musore yamaze kongera gutangaza yuko atifuza kuva mu ikipe ya Barcelona. Projet ziracyari muri Barcelona. La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani iragaruka kuri Prime Minister Spadafora ugomba guhura n'abayobozi ba Serie A bakaganira ku bijyanye no kuba basetinga bimwe na bimwe bijyanye gushyiraho ama fixtures y'umukino n'ibindi bitandukanye, ndetse n'amatariki exact Serie A igomba kuba itangiriraho. Hanyuma kandi mu gihugu cy'Ubutaliyani ikinyamakuru kikaba gikomeza cyerekana ko ikipe ya Bologna nimugoroba yamaze gutangaza ko bamwe mu mamambre ba staff yabo bamaze kwandura corona. Akaba rero bishobora kuba biri busubiza inyuma shampiyona y'Abataliyani n'imyiteguro yayo. Amakuru ya Gazzetta dello Sport kandi kikaba gikomeza kikwereka umutoza Antonio Conte umunsi kuri 28 z'ukwezi kwa gatanu akayuzuza umwaka wose ufunze ageze mu ikipe ya Inter de Milan, cyerekana rwose impinduka amaze gukora ko amaze kugeza ku ikipe nibura iri guhanganira kureba ko yatwara Scudetto. Ikinyamakuru ya Gazzetta dello Sport kikaba gikomeza tukarukira kuri Mario Balotelli nyuma yo kuwa kabiri atitabiriye imyitozo, kuwa gatatu ku munsi w'ejo akaza mu myitozo, hanyuma akaba atari kumvikana na direction y'ikipe ya Brescia ndetse n'umuyobozi w'ikipe ya Brescia. Uyu mugabo rero ni imyitwarire mibi afite cyane muri iyi minsi, dore ko ari kubigendera. Hari ikinyamakuru cyamaze kubona impamvu nuko muri clause ya Mario Balotelli harimo yuko ikipe ya Brescia iramutse imanutse contract igomba guhita iba expired. Akatangiye kwikora ibyo ashaka ko n'ubundi ikipe ni yanyuma, kandi harimo difference y'amanota menshi rwose ageze nko mu 9 n'ikipe nibura yayishyira kuri zone kutamanuka. Urumva ko rero kumanuka ku ikipe ya Brescia Brown card ingi igomba kumanuka rwose. Balotelli rero ko rero yatangiye kwikora ibyo ashaka, shobora no kuba abana murekura kare. Premier League yo irashaka gukora agatangaza cyane kabisa ku buryo bagiye kuzajya bakina match 5 ku munsi. Abakomenteta ndabasuje cyane. Hari match ya saa 6, match ya saa 8, match ya saa 10, match ya saa 12 na match ya saa 2. More chance. Premier League ibi ni hatari. Ikinyamakuru The Sun kikaba cyamaze kwerekana ko Manchester United rwose kuri credit card yayo yamaze gukuraho miliyoni 140 ishaka kwemvingisha muri transfer muri isama. Akaba rero turindire turebe nimba ari miliyoni 140 wenda zirute zinjira muri deal ya Jadon Sancho bakeneye. Premier League bakaba bamaze gupima icyiciro cya gatatu kabesa, abantu bageze kuri 1008, abantu 4 basanzwe baranduye. Akaba rero uyu munsi kuwa kane ndetse n'ejo kuwa gatanu hakaba harimo gupima rero indi phase yabo ya kane. Iraza kutwereka iki byose ni urutambwe rugende rwekeza rero kuri project restarts. Mu kinyamakuru kandi The Sun Jose Mourinho urabona ko akomeza kugenda atangaza yuko rwose nta mafaranga menshi azatangwa muri isama, nta mafaranga menshi azasohoka, ndetse binagaragara ko n'aba expert benshi cyane n'imo bagenda banabigarukaho n'ubundi banavuga ko izi transfers muri isama ni swap cyane ndetse no gutiza nicyo kintu gishobora kuzaba gikorwa.
Troy Deeney kabisa akomeje kwerekana ko atishimiye abantu bakomeje kugenda bamutuka yuko yakagombye kuba yaragarutse kapiteni w'ikipe ya Watford akagaruka mu kibuga akareka ibyo bintu byo gutinya corona, ariko uyu mugabo yaranabisobanuye neza cyane mu buryo bwumvikana yuko umwana we w'amezi 5 afite ikibazo cy'ubuhumekero adafite rwose kuva mu rugo ngagenda agiye gushaka corona hanze, kuko uwo mwana ashobora kuba yarwana we ntanakire ntiwamenya. Ikinyamakuru The Sun kandi kikaba gikomeza kwerekana ko ikipe Arsenal yamaze kumenyesha abahagarariye David Luiz yuko bazaganira nabo iyi sezo imaze kurangira. Ikinyamakuru L'Equipe kikaba gikomeje kutwereka ko Paris Saint-Germain iri hafi rwose kumvikana n'ikipe ya Inter Domira, gusa ariko harimo ikibazo kimwe. Paris Saint-Germain irashaka gutanga $55 z'amayero igashyiraho na bonus, hanyuma ikaba imaze kumvikana Morin Kadi kumusinyisha imyaka 4 ikamuha $10 z'amayero ku mwaka. Inter yo ntikozwe izo $55, ahubwo irashaka $60 bakongeraho na bonuses. Urumva ko ari gusa nk'abapfa $5. Reka turinde turebe rero aho ibi bintu biri buze kwerekeza. Mu ikipe ya Chelsea, Frank Lampard akakomeje kwifuza rwose umuzamu waza gufatanya na Kepa, nubwo bamaze kongera umwaka umwe w'iri Caballero, ariko bakaba bifuza umuzamu rero ukaze kandi wabafasha igihe kirekire. Bakaba rero bari gushaka umuzamu w'ikipe ya Borussia Dortmund rwose Roman Bürki. Real Madrid ikipe rero ikaba iri kwifuza Paul Pogba, mu kugira ngo rero ngibone Pogba ngo iratanga abakinyi 4 bose Man United batware hanyuma ibahe Pogba. Abo bakinyi abahe ni Martin Odegaard, James Rodriguez, Luka Vasquez ndetse na Brahim Diaz. Abangaba bose iraterura uwo mufungo ipakire mu ikipe muri container ishyire Man United, Man U ibahe Paul Pogba. Yitwa Timo Bakayoko, iflop y'ikipe ya Chelsea ikaba iri gushakishwa kabisa n'amakipe menshi cyane, ariko West Ham n'ingubu niyo iri dizizindi ikaba iri imbere cyane iri gushakisha uyu mugabo. Reka turebe rero nimba biri burangire Timo Bakayoko yerekeje mu ikipe ya West Ham. Arsenal iri gushaka Rafinha Alcantara akina hagati mu kibuga kabisa, akaba ikipe ya Barcelona mutije mu ikipe ya Celta Vigo, ikaba rero Barcelona yamushyizeho rwose close ya $14,350 by'amapound ku bashaka kumukura mu ikipe ya Barcelona. Arsenal kandi kabiri kwifuza Victor Osimhen, akaba ari rutayizamu w'ikipe ya Lille mu gihugu cy'u France, akaba ari igiciro nicyo kibazo ubu ngubu ni $50 z'amapound kuba umushaka. Arsenal irayatanga. Arsenal kandi kakeneye umuwinga, birashaka umuwinga w'ikipe ya Schalke 04 wazamukiye mu ikipe ya Manchester City akayitwa Rabi Matondo, akari n'umuwinga w'ikipe y'igihugu ya Pays de Galles Wales. Chelsea kandi kabiri gushaka rutayizamu rero numwe mu bawinga bameze neza cyane kabisa ikipe ya Brentford akayitwa Said Ben Rahma, akaba ari akomoka mu gihugu cya Algeria. Ikipe ya Juventus ikaba iri kugaragaza ibyifuzo bikomeye cyane kabisa byo gutwara umusore Houssem Aouar w'ikipe ya Lyon, akaba Jean-Michel Aulas rwose yaravuze tuzatanga igiciro cyiza rwose azamutwara. Nkibitsa ko uyu musore Houssem Aouar akaba ari gushakishwa kandi na Pep Guardiola mu ikipe ya Manchester City. Mu ikipe ya Liverpool Jurgen Klopp rero akaba yarafashe cyagihe kabisa cy'ukwezi kwa 3 n'ukwezi kwa 4 abantu bari muri total lockdown, hanyuma aganira n'abakinyi babiri harimo Adama Traoré ndetse na Timo Werner. Timo Werner akaba Klopp yaramaze kuba mwumvisha ko azamukubita imyaka 5 hanyuma akamuha $10 z'amayero plus bonuses z'umushahara kabisa buri mwaka. Reka turere rero uyu mutipa ashobora impamvu ari gusunika yerekeza mu ikipe ya Liverpool ashobora amaze kumvikana na Klopp tayari. Yitwa Jorginho umuhagarariye, akaba yamaze kutangaza yuko ikipe yose yatanga amafaranga meza bari tayari nabo kuba bamugurisha. Iyo ni mu ikipe ya Chelsea rero Jorginho ushobora kuba bamutakaza hagize ikipe itanga amafaranga meza. Hase ni Juventus, ariko niyo kipe nabonye nibura iri imbere. Komeza kugira umunsi mwiza.